কোৱা ক'ব গ'লে 2016 পৰা চাগে আমাৰ চিনাকি কেনেকৈ লগ পাইছিলা কেনেকৈ লগ পাইছিলোঁ মানে ফাৰ্ষ্ট তোমাক কলেজত চাগে কেণ্টিঙত প্ৰথমতে দেখিলোঁ তেনেকৈ চাগে আমাৰ চিনাকি হ'ল ফোন নম্বৰ ল'লোঁ বেলেগৰ পৰা তেনেকৈ আগবাঢ়িলে আজি তেনেকৈ মোটামুটি 8টা বছৰৰ পাছত ছাকচেছ আৰু মানে ফাইনেলি আমি বিয়া হ'বলৈ গ'লোঁ মানে কি হ'লোৱে অলৰেডি এইখিনিয়ে আৰু তাৰ মাজত ঘাট প্ৰতিঘাত বহুতখিনি হেৰি কৰিবলগীয়া হৈছে বাছ ইমানখিনিয়ে আৰু है ना कुछ भी मन के परे अब जब से लागे मन से तेरे तू जो संग यूं रंग मिला है तुझको निहारे मोरे ने तेनू रब रखा रांझणा तेनू रब रखा सारे जहां में तुझसे सोना और नहीं है कोई दूजा होके कमली तकदीरवा में सारी रतिया चेहरा तेरा तेनू रब रखा अपने दिल दी कोरी जिते लिखना बस तीर दना में होवे तू अब महरम मेरी मंगदा रब से यही दुआ है रांझणा तेनू रब रखा रांझणा প্ৰথম মোৰ ভাল লাগিছিলে মানে কলেজৰ সবচে ফেমাছ আছিলে মানে তাৰ কাৰণে বহুত ছোৱালী পাগল সেইটো এটা ফাৰ্ষ্ট আছিলে বেছ এট্ৰেকশ্যন হৈছিলে তাৰপিছত মোৰ ভাল পোৱা হৈ গ'ল কথা পাতি ভাল পোৱা হৈ গ'ল তাৰপিছতে আহিলে মোৰ মা দেউতাক বহুত বেছি ৰেচপেক্ট কৰে এভৰি ৰেচপনচিবিলিটি ল'বৰ কাৰণে সি ৰেডি আছে আৰু পজিটিভনেছ বহুত বেছি পজিটিভ সেইটো মোৰ পজিটিভ হয় আৰু সেইটো মোৰ ভাল লাগে মানে তাৰ যিটো পজিটিভনেছ মোৰ কাৰণে আছে সেইটো বহুত ভাল লাগে আৰু বেয়া লগা এটাই আছে আৰু বেয়া লগাটো কওঁ নে নকওঁ কেতিয়াবা পজিটিভনেছটো অভাৰ হৈ যায় সেইটো কেতিয়াবা আৰু ইৰিটেট ফিল হয় সেইটোৱে আৰু বেয়া লগা বেলেগ নাই খঙো আছে অলপ ইমানো খং নাই মানে সেইটোৱে तेरे करीब हूँ खड़ा दिल मेरा माने ना खुश नसीब हूँ बड़ा जो मुझे तू है मिला इंतजार तेरा बेकरार है ये दिल जाने क्यों जानना एतबार है ये
इंतजार था। तेरे बिना चैन कहाँ, दिल की कहे ये धुन, तेरे सिवा कौन मेरा, जब से मिला मुझको तू, जब से हुआ हूँ पूरा मैं, बस तेरा ही था इंतजार। बेकरार है ये दिल, जाने क्यों जानू ना, एतबार है ये जो तुझ पे यूं मैं कुर्बान। इंतजार था तेरा, इंतजार था तेरा, इंतजार था।